Stranka je htjela iskoristiti visinu prostora i ovdje je naručila galeriju. Jedini problem što je 5. kat bez lifta i uzak portun. Pa će onda doći ovuda. Znači, jedini put ovuda. Super smo pripremili. Čekamo dizalicu. Nego šta? Ovo je to. To je tamo. Neće, ima još metar. 2. Vrti malo. Vrti je. Vrti je. Zapeće ovdje, zato. Dobro je. Uđi tuda. Evo, grelju smo postavili, poprečnje smo zavarili. Ovo je vamo montirano na zid, nikakvi tondini sa vidama i tipama za Siporex. Uši smo izmaknili jer nam je bio na putu kabel. Beton smo izlili. I nastavljamo sa drvenim podom. Znači, konstrukcija je stavljena, OSB plotke su zavidane, visine ima više nego dovoljno. I sad kreću završni radovi, pituravanje, naufor ispod, struja. Uglavnom, bit će kompletan posao, ključ u ruke. Prihvatili za ograde.
Dolje smo stavili knauf. Razlog za rasvjetu. Mm-hmm.